Tabok jura jotoni se kotor kokma kokloi pega breaking news. Tripura ni kwcham IG Police Department ni engei langma chokha hnei kokma ni bisinti saiman jakha. Sal kedekma romoi sak hamya engei tongmani Bengaluru ni kaisa kerengsa sak hamna kono langma chokha hnei kokma Tripura haste ni kwcham IG. Jengnau phono witang tabok jura kokma kotor jotoni se breaking news Tripura haste ni ngai. Belai kokma kotor kokloi thaika Tripura haste ni kwcham IG Arindam nath langma chokha Bengaluru ni kerengsa sakhamna go hone kokma saiman jaka breaking news kotor news tabok jura jotoni sai Tripura haste ni ngai. Tripura haste ni kwcham IG Arindam nath sal kedengma romoi sak hamya klaiwi tongmani Bengaluru ni kerengsa sak hamna go langma chokha nei kokma kokloi phaika breaking news tabok jora Tripura haste ni kwcham IG Arindam nath langma chokha Bengaluru ni kerengsa sak hamna go. Tabok jura jotoni se kotor kokma kokloi pega breaking news. Tripura ni kwcham IG Police Department ni engei langma chokha hnei kokma ni bisinti saiman jakha. Sal kedekma romoi sak hamya engei tongmani Bengaluru ni kaisa kerengsa sak hamna kono langma chokha hnei kokma Tripura haste ni kwcham IG. Jengnau phono witang tabok jura kokma kotor jotoni se breaking news Tripura haste ni ngai. Belai kokma kotor kokloi thaika Tripura haste ni kwcham IG Arindam nath langma chokha Bengaluru ni kerengsa sakhamna go hone kokma saiman jaka breaking news kotor news tabok jura jotoni sai Tripura haste ni ngai. Tripura haste ni kwcham IG Arindam nath sal kedengma romoi sak hamya klaiwi tongmani Bengaluru ni kerengsa sak hamna go langma chokha nei kokma kokloi phaika breaking news tabok jora Tripura haste ni kwcham IG Arindam nath langma chokha Bengaluru ni kerengsa sak hamna go.